салом ва охирин барномаи хабарии радиои озодӣ дар соли 2017-ро тақдими шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам. То 15 дақиқаи дигар ҳамроҳатон. дар барномаи 29 декабр ин мавзӯъҳоро дорем. дар Душанбе роҳҳои пешгирӣ аз ифротгароӣ баррасӣ шуд. гуфтанд ки манъи вайберу вотсапу дигар васоили мухобирот роҳи ҳал нест. аз барф ба борон хонаи наве ки ба оилаи бесарпаноҳе дар шаҳри Кӯлоб аз ҷониби ҳукумат тақдим гардид, ҷанҷол барангез шуд. ва тазоҳурот дар Эрон. садҳо нафар дар шаҳрҳои мухталифи Эрон даст ба эътироз заданд ва бар зидди президент Ҳасан Рӯҳонӣ шиор доданд. рӯзи 29 декабр дар шаҳри Душанбе дар як ҳамоиш масъалаҳои таҳкими амнияти иттилоотӣ ва пешгирӣ аз ифротгароӣ дар Тоҷикистонро матраҳ намуданд. Ширкатдорони нишаст аз ҷумла аз афзоиши адабиёту нашрияҳои салафӣ дар минтақа нигаронӣ карданд ки аз таълимоти мазҳаби ҳанафӣ бештар шудааст. дар ин баробар ба таҳдидҳои афзояндаи гурӯҳҳои мухталифи мазҳабӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ва мессенҷерҳо низ дахл шуд. вале чунин ақида низ садо дод ки маҳдуд намудани дастрасӣ ба NGN-у шабакаҳои иҷтимоӣ наметавонад барои ҷилавгирӣ аз ин хатарҳо роҳи ҳал бошад. маҳдуд кардани истифода аз чунин мессенҷерҳо аз қабили Viber, имо, WhatsApp, Telegram ва ғайра ва ҳоказо, ман фикр мекунам роҳи дурусти ҳал, роҳи ягона ва дурусти ҳал нест, чунки садҳо, ҳатто зиёдтар аз мумкин ҳазорҳо бошад воситаҳои дигари ҳамин гуна мессенҷерҳо аз қабили танго ҳасту вудую дигару ҳастанд ки ҳатто мумкин аст ки баъди як сол ин чизое ки мо истифода мебарем кӯҳна шавад ва аллакай як нави дигари мессенҷерҳо маҳбубияту маъруфияти зиёдтар пайдо кунад. масалан ина ман дар мисоли ҷумҳури исломии Эрон ки инҷо донишҷӯёнш меомаданд медонам ки як вақт онҳо аз Viber хеле зиёд истифода мекарданд, вале баъд имрӯз эрониён аслан бештар аз Telegram истифода мекунанд. ҳафтаи гузашта хадамоти алоқаи Тоҷикистон бо ҳадафи ба гуфтаи онҳо таъмини амнияти иттилоотӣ муҷаввизи 10 ширкати мухобиротиро барои истифодаи хадамоти NGN бекор кард. рӯзи 18 декабр намояндаи хадамоти алоқа дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки минбаъд мессенҷерҳои мисли Viber ва WhatsApp-у имо низ баста мешавад. дар шаҳри Теҳрон минбаъд занҳоро барои нақзи қоидаи пӯшидани либоси исломӣ боздошт намекунанд, балки барои омӯзиш ба марказҳои машваратӣ мефиристанд. Нашрияи Теҳрон Таймс рӯзи 28 декабр суханони генерал Ҳусейн Раҳимиро иқтибос овард ки мегӯяд занонро барои нақзи қоидаҳои пӯшидани либоси исломӣ дигар ба ҳабс намегиранд ва аммо дар сурати такрори гуноҳ ба додгоҳ кашида мешаванд. пӯшидани либоси исломӣ пас аз инқилоби исломии соли 1979 ҳатмӣ шуд ва дар ҳамин ҳол рӯзи гузашта садҳо нафар дар Эрон ба хиёбонҳо рехтанду тазоҳурот карданд. Мумин Аҳмадӣ бо ҷузъиёти мавзӯъ. дар шаҳри Машҳад дар Эрон садҳо нафар ба зидди бекориву камбизоатӣ ва афзоиши қиматҳо тазоҳурот карданд. дар видеоҳое ки мардуми оддӣ ба навор гирифтаанд дида мешавад ки чӣ гуна тазоҳургарон марг бар диктатор ва марг бар Рӯҳонӣ шиор медиҳанд. гурӯҳи дигар фасодкорӣ дар ҳукумат ва дахолати Эрон ба умури кишварҳои арабиро интиқод мекунанд. бино ба гузоришҳо, мақомоти интизомӣ баъди бархурд бо тазоҳургарон чандин нафарро боздошт кардаанд. барои пароканда кардани тазоҳургарон пулис аз гази ашковар истифода бурд. айни тазоҳурот дар шаҳри Нишопур ва дигар шаҳрҳои Эрон ба вуқӯъ пайваста аст. боло рафтани қимати молу мавод дар Эрон мардумро ба хашм оварда аст. ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. як дурнамои вазъи сиёсиву иқтисодии Тоҷикистон барои сармоягузорони хориҷӣ нишон медиҳад ки кишвар ҳоло нақшаи пайвастанд ба иттиҳоди иқтисодии Авросиёро надорад. дар дурнамо дар бораи вомбаркҳои давлатӣ ки дар вебсайти биржаи Люксембург ҷойгир шудааст омадааст ки Тоҷикистон феълан нақшаи пайвастанд ба ин иттиҳодро ки Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия узвиён ҳастанд надорад. Русия аз соли 2014 замони таъсиси ин созмон Тоҷикистонро барои пайвастанд ба он ташвиқ мекунад. ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст ки ҳоло суду зиёни иттиҳодро меомӯзад ва дар бораи пайвастан ё напайвастан ба он қароре қабул накардааст.
дар барномаҳои гузашта барои шумо хабар додем ки шаҳрдории Кӯло ба як хонаводае ки дар холигоҳи лифт зиндагӣ мекард макони зист ҷудо намуд. Ин иқдоми шаҳрдорӣ дар пайи гузориши Радиои Озодӣ сурат гирифт ки шароити ногувори ин оиларо нишон дод. Аммо зоҳиран хонаводаи Шукрия Шарипова ки мебоист аллакай ба макони нав, яъне ба гӯшае дар бинои масҷиди ғайриқонунӣ кӯч бандад, пешу рӯи мушкилоти дигар қарор гирифтааст. ساکنان کوچه لاهوتی شهر کولاب به مسکون کردن یک زن به مسجد محله که مقامات غیر قانونی اعلان کردند ناریزایی میکنند. شکریه با 3 فرزندش در یک بینای ناتمام کولاب در جایگاه لیفت میزیست. رادیوی آزادی قصه این زن را نوار گرفت و مقامات در پی آن قسمی از بینای این مسجد را که مردم با پول خود دوام 12 سال با حشر ساختند چون منزل زیست به شکریه و 3 فرزندش تقدیم کرده است. مردم این محل شدیداً قرار مقامات را انتقاد کرده به خانه تبدیل یافتن عبادتگاه را نمیخواهند و میگویند آن باید به بنگاه‌های جمعیتی تبدیل یابد. فکری ما خیلی کار کردیم باید فکر کشا بگم. فکری ما خوب میشه که یک بنگاهی چی میشه. مثال میگیرم که شب مردم به بوده یک جو سرگردون نمیشه چی میشه. یک طرفش اینا ورزشیش کنن. در مسجد محله لاهوتی به قول ساکنان مردم چهار محله نماز می‌خواندند و به سبب سیرکاری نتوانستند سری وقت آن را در مقام نظارتی به قید گیرند. شکریه 2 روز به این منزل جدا شده می آید. با همین گفتگوی‌ها روبروست. شکریه میگوید زیر فشار روانی قرار دارد. از بس که از بیماری سیل اذیت میکشد 2 روز در این گیرودار بودنش به صحتیش تأثیر کرده است. یکی اینجا که خلق هم مثلا دعوا دارن قوه داره درده کی میسوله من خیلی دیگه استودان نمیتونم وضعیت دیگه میسو خلق همه نوروزیه من اینجا سرامی کمی پس میگم بلان میگم بچه هم نگم میزنن من میسوله اگون چیزی که قانونی میسوله اگون چیزی شوی که شخصی و قانونی که من دیگه ناراحت نشم دیگه عذاب نکشم که. شکریه میگوید بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی مقامات متوجه وضع او شد. حالا از طرف اداره تندرستی صحتیش زیر نظارت جدی است. او به خاطر توجه به مقامداران عرض سپاس میکند اما نمیخواهد حل مشکلی او از حساب زحمت دیگران باشد. من خونه خدای من ای خونه خدا این آدمیزات دارن جای تارید این بی حرمتی میشه خیلی باشن نباشه خیلی این خلق هم باید روز میگم مهنت کردن اینجا مسجد ما میشد در خونه خدا و خیلی بنا زندگی میکنن. شکریه میخواهد به جای این مسجد برایش زمین بدهند چون این به نظر میرسد که این خواهش او را ساکنان نیز میپسندند و ریزایند در ساختمان خانه به این خانواده کمک رسانند. شکریه که چند روز پیش با شکری خلاص شدن از جای زه و بدبو برای پذیرفتن این تقدیمات آماده بود، حالا میپرسد به کدام بلای دیگری گرفتار شده است. دیروز در شهر خوجند بر اثر سوختار در منزل زیستش майрам نبی و ҳамсари раҳмон набиев президенти собиқи тоҷикистон ҳалок шуд. сабаби сӯхтор ҳам ҳанӯз маълум нест ва фарзияи аввалини оташсӯзӣ тасодуфи фанӣ ва марги хонум набиеваи 80-сола заҳролудшавӣ бар асари дуди ғализ гуфта мешавад. худи раҳмон набиев 11 апрели соли 1993 дар пайи сактаи қалб даргузашт. нигоҳе меандозем ба олмон. дар Берлин ҷустуҷӯи 4 зиндоние идома дорад ки бо сурух кардани девори зиндоне дар муддати 4 дақиқа фирор карданд. мақомот мегӯянд зиндонионро дастгир мекунанд вале ҳоло тафтиш доранд ки чӣ гуна ба онҳо муяссар шудааст ба озодӣ бароянд. ҷустуҷӯи 4 зиндонии фирорӣ аз зиндони ноҳияи Плётезе дар шаҳри Берлин то кунун натиҷа надодааст. маҳбусон деворро бо болға шикаста берун омаданд ва аз сади зиндон гузашта гурехтаанд. лаҳзаи фирорро камераҳои назоратӣ сабт карданд. барои фирор ба зиндониён 4 дақиқа лозим шудааст. уве майер оденвалд сардори зиндон аз ин ҳайрат задааст. آنها از مرکز گرمدهی که به تعمیرگاه ماشین ها وصل است گریختند. در بین آنها همیشه بسته است. حالا نمیدانیم که آنها برای چی و چگونه گریختند.
بانگ خطر زندان ساعت 9:30 و بعد 40 دقیقه فرار صدا داده است. بعد از آنکه آخرین زندانی فرار کرده است. کریستیان ریخارد نماینده اداره عدلیه برلین میگوید زندانیان از 25 تا 38 سال دارند. باید بین ماه مارس سال 2018 تا اکتبر سال 2020 آزاد می شدند. آنها برای غارتگری، طمع‌جویی و آسیب جسمانی رسانیدن زندانی شده بودند. دو فراری آلمانی هستند. ملت دو تن دیگر را نگفتند. زندان مردانه در ناحیه پلوتنز برلین برای 345 نفر پیش بینی شده است. ارچه زیبا امروزین بیا من در پیش همین ارچه یک عکس گیر باور میکنی یا نه من در پیش ارچه کلون شهر یگان عکس ندارم. واقعا ارچه بزرگ دوشنبه امسال همه رو تسخیر کرد. همه با اون سلفی کردن. من حیرانم تو چی خیلی خفا موندی. خیلی ایستا یک سلفی میگیرم. тавре пай бурдед ҳамкорони мо ба истиқболи соли нави милодӣ барномаи хоси идонаро омода карданд ки рӯзҳои 31 декабр ва 1 январ дар вебсайти мо www.ozodi.org ва озоди видео ютуб нашр мешавад. дар идомаи мавзӯи соли нав, агар шумо ин шабу рӯз дар Душанбе ба нақлиёти ҷамъиятӣ савор шудеду дар ҷои ронанда Бобои Барфиро дидед, ҳайрон нашавед. Чандин ронандаҳои мусофирбар дар арафаи соли нави милодӣ бо ин васила фазои идона месозанд ва хотири муштариёнро болида мекунанд. Мусофирон ҳам аз ин ташаббуси ронандаҳо истиқбол менамоянд ва мегӯянд бо таби соли навӣ аз нақлиёти ҷамъиятӣ берун меоянд. Барои Юсуфӣ чанд Бобои Барфиро ҳамроҳӣ кард. او راننده مسافربری خطسیری شماره 7 در شهر دوشنبه است. سفرعلی لباس بابای برفی را به خاطر جلب توجه مسافران در آستانه سال نو باور کرده است. پوشیدن لباس بابای برفی در این روزها اقدام خود سفرعلی بود و مقامات مؤسسه مسافربری این تصمیم او را پشتیبانی کردند. خودم خواستم که هم لباس پوشم. خواستم که همه مسافرانی که من میبرم کمتر خرسند شوند، راه رو در میدیدگی‌ها خرسند شوند. راننده بابای برفی را مسافران به خوشی میپذیرند. حتی راهگذرها از کوچه بر راننده دستافشانی میکنند. سیمای بابای برفی راننده مخصوصا به کودکان پسند است. مأموریت مؤسسه نقلیات بر راننده‌هایی که بابای برفی شده‌اند تحفه اختصاص داده است. این تحفه ها را به کودکانی میدهند که شعر میخوانند. برفی بابا شبانه برآمده از خانه، پوستینشان بیافشان دعای نیکش را خواند. برفی لکلکی بارید همه جا شد سفید، گفت تا او شد زمستان دعای نیکش را خواند. چوشی سلام بابای برفی. سلام. شعر میدونی در فصل سالی نو؟ بله. یک شعر. سالی نو آمد بابا شادان به خانه ما و من خیسک به گلاس داد اکای دوم دراز. بابای برفی من شعر گو. خط نویش به بچگان در این شب زمستان، این شب سالی نو آید به هر خانه در آید. راننده ها میگویند این تشبوس باعث جلب بیشتری مسافران و مسافربرهای آنها شده است. حالا در چهار خط سیر باباهای برفی تحفه تقسیم میکنند. برای تعدادی از مسافران دیدن راننده بابای برفی خیلی جالب است. و اینجا فرصت رسید که با شما تا سال نوی 2018 خداحافظی کنیم. با عرض سپاس از یک شما که خبر و گزارش‌های مورد طول این سال پیگیری و برنامه را تماشا می‌کردید. سهم برخی از شما نیز در برنامه‌های خبری رادیو آزادی خیلی زیاد بود. امیدواریم سال نو با خاندان هر یکتان فیض و برکت آورد و البته همکاری ما بیشتر شود. تا ملاقات در سال 2018 و خدا نگهدار هر یک شما.